Nyuma ya seneta wa Meru Mithika Linturi kuga akaruira giti kia ugavana kaunti-ini ya Meru kithurano-ini kia mwaka juju, Nandi arwiri Kathumba ibombete kwithira bagichumiria kenda kuruira giti giki na bara bonthe bakumite njukwene na kuga ibo bakubatara gutongeria Meru ta seneta. Giti giki kiria gikuchirite arwiri nkurukia batano nikionanitie muthutira jo munene o musiasa atikwenda gutigwa wome arwiro ruru. Mwandiki wetu wa Ntoto Boniface Mwongera na atuthuranirite rugono ruru mwanya ntangurutano cia useneta na giki nikio gicunchi kia mbere kia rugono ruru. Igiti gyo seneta ndene kontemero ukinyiriyo kushiriti arwiri umwo banana baire barungamene abyama batantatu nabo parungi janto byombe. Keri rugono ruru turo mwanya ruru ichunchi bithatu tukethira twibamenya tubaigwa bangite kwithiria Meru na inyankoroki turata turabarikiriti barene byao kenda gushinda. Igicunchi kia mbere kirani kia Narua ikubamenya baumite ko basharirwe na ndaciarirwe Nture Kinani. Woni bitwa Godfrey Mwiti Mitheu hiyo marieto yakwa ya guciarwa kwetu mbumite Nture ya Karama. Ni woni bitwa James Mithika na ndio Ntongai baba kwetu Ntongai. Marieto jongo bitwa Muthomi Kirera na kuma kiongwa kuma mbumite Buri Nture ito Maruru Intumburi. Oni bitwa Kadhuri Naftali ndi kijana muntu umwithi kuma Ntere Chiembe ciareri Gembe tauni itawa Mutuati. Kebamwe ibethirito bagitira thirikari ngoge na bange biashara-ini ciao o muntu onthe naringithanite ngoge rithirito agita na giti gia seneta kiria bakoromba ngoge imiji na kinyara ndikweja naja nda Minister of Finance karika na inda initiate a lot of projects yunda spearheadere kwambirio kwa mbangi mbira munya. Thank you very much no tuba kompata that opportunity inda ambirie revenue bond inda ambirie investment corporation. Nditene chukuru kadha nditene Kangaita Day Secondary School ndi deputy teacher nditene Ontorere Boys nditene St Pius the 10th Seminary nditene St Joseph Segoji nditene Nyakiserian Boys. Kwa kwika mbuye ngwira wona ngavana munyarita miaka 5 na ngwira ngavana Kiraito aritite na kuendelea kurita miaka hii aero 5 ni antu wa Meru County. Ngoi cionthi itumba kuritego kwethirwa input kwetiku ukethira njara kwetiku no ndo tingu yumba kurito tena sheria ingetu italigo framework, policy framework na regulatory framework. Sheria cionthi cikurita ngui ni impwethitie na tuthithiti na MCs. Njoki kinyama itama ingi ne many research companies na ndaya waso many awards mbwa maita tatu ja best performing member of parliament wa Meru na kinyawa dharanja Mount Kenya. Ndachoka ndi atikane ndalitangwe for 2 years tikana hospital ndema na record Nthongi na Intheru na thaine ndi niondia in my practice and in my other businesses. Kwa agenda ndene kinyuku ndithiri no ntu ndambiririe ndajia kuona Meru kidogo kuima antu batikumenya yarana yete kwarirwe ni other journalists kana ndiki bantato ya uni ndi wantu mwekanya kwa radio kwira Meru uma kinyabura mtu kwirwa utokira inya security yaku ndamwa kuwa ende kithi security limi compromise my security no to boko tethia Meru na nonto atere kithomo nakio kiamana kiri utongeria kinyamwa kwithira to mwanka muntu thuna digiri romba gitiki bamwe barori bethito bategerete nchinche bangi nabo babari bakurukithe gutegera ngwitikia bonthe bara bakoromba itipia senator tene Meru County uturungu gwithitie sheria uturungu gwithitie sheria. Number 2 kinyotu ungo gwithitie kozi na gwithitie ta business administration degree yakwa yiri strategic management issues imanto mibango ya county na ndiguru na nginya PhD yakwa ne manto mibango strategic management. Unda thomere of course primary school na nyumbani aloko primary school Machikene primary school ndeta Kibiriche Boys na ndachoka ndathoma Ndagene high school another village school for 1 year kuma ndeta Egerton University ndathoma Bachelor of Science Natural Resources Management. Indikite kithomo gya primary ndachoka ndathoma kia secondary Kaga Boys ndagwatire B- 1998
ntetere university ndeti mo university kuthithia teaching lakini gitari ndari akiroto gya kwa batiri ndeta major seminary ndathithia degree ya philosophy ya kwembere ntathiria ya theology ritana ria kwira guo lakini ndombere gwita kemu ndathithia degree ya education nkithomaira majoring geography na history. Athomere Mutuati public primary school etwa Barenta kuma undeta Burerure secondary school Burerure boys ndauma undeta Kenyatta University ndathomera actuarial science. Ndete skuru Antoandro primary school miaka 8 actually miaka 9 no tukuma nursery school no twambiririe ndachoka ndeta Gia boys kuma undeta Nairobi Aviation College and I'm pursuing my degree University ya Kwea. Ndeta skuru mwitho itherere akuina itawate Meru Teachers College barugaruguru Meru school kidogo ndajoka ndauma ndeta Gitoro ndauma Gitoro ndeta Nkubu ndajoka ndeta Multimedia University na ndajoka ndeta St Paul's University. Indi katikatini yangu mbere mbita Multimedia ndathithie piloting kwa wira atumba kuga my main profession igwitithia ndege ndia PPL pilot. Naje Mutindwa kengina kana kigwatro ya kaunti Emero na kile anto bugito kwa miaka 10 kwithito kuna thirikari matura ibonete maendeleo ende kibangi kinyani nyote kyobonete na nale kile atongero bakuromba itibugito bakedro betikira mpesha kuma Nairobi na shakinya gonto huko kenda kwaramia naku ikugwite muntu kumenya gukubia obisi ya seneta etithero na budget kinyani ni mutongero kumenya bikurugerwa kwa riama anto bawe patirara mpara na kwire James kaiti ngutu akaibibi kwayo na gona tena kanya ko kindana akamatoka achwa la ingocia Meru iririo ikia to akindana tugeta atia ndithe ankilongera Meru ibontu kwichita kailongeri nkalungira Meru mbalongere kabisa mbatungire muru mbaretere bibiri ome te thirikari-ini yake thirikari-ini balongere na ome thirikari balongere ndirarombera kaunti ici nyethera na inya kaunti ya Tharaka ndirabarombera ngari cia kuoria mwangi kuma Britain through muthaka ungi muchoroko itawa Dan rira ciakinyire naja ciaere kaunti igitite ate ire kaunti igurite. I have papers, I have even documents na ni cia kuromba ugaita na riu ni individual kambiji yake kwina mutano cia wiguntu kuna umba tutethio wa muria no akathiurunkania nae. So the second most important thing ituhakikisha antu betu batikuthangika no ntu bakwithirwa maendeleo jara beterete akija mbecire banenkeri. Boniface utithina ntiji ire kaunti ire ward yeto Emiri ward 45 cionthe si cionthe kurukira njarene ciako miaka 10 yonthe si kuamburi manto jara yairu rwarera ndakwira wamburi manto jara yainara kija timonga kwira wamburi nara nathunga kwira na egembe istinga kwira isi diniri ko cionthe na ward ithina mwanya mbethe ndo mutongeri obieje ndeta primary mbethe ndo mutongeri wa to primary secondary the same university where ended a very good job to na Professor Mugenda na so far kinya manto na amira no kurikana inganga neta manto amira kuma kiraitwa senator kiraito no itochumbura neta no rimwe kwa decisions ciabati kumekwa na njira imwe kana renge na ntetikira na ciano racia meka kwa windre ta inya kotini kuthetera manto ya mira rojo kire gicunje kia biri tukethira twithikiria omomo twi mibango ira benyo kuthithiria kaunti ya Meru. Boniface Mongera, Wero TV.